Bivši predsjednik Sjedinjenih država i kandidat republikanaca na predstojećim izborima Donald Trump danas je pred pristalicama u Pensilvaniji, govoreći o neprobojnom staklu koje ga je okruživalo dok je govorio, primetio da je na skupu bilo dosta i predstavnika, kako je rekao, lažnih vesti, kao i da bi bilo potrebno da se puca kroz te predstavnike lažnih vesti da bi bio pogođen, što mu, kako je dodao, ne bi mnogo smetalo. Imam ovde parče stakla, ali sve što ovde imam su lažne vesti, zar ne? I da bi me pogodio, neko bi morao da puca kroz lažne vesti i to mi ne smeta toliko, rekao je Trump. U 90-minutnom govoru na skupu 2 dana pre održavanja američkih predsjedničkih izbora zakazanih za utorak, on je primetio da postoje praznine u staklenim panelima oko njega, preneo je Reuters. Trump je proveo znatan deo svog govora napadajući medije na mitingu, a u jednom trenutku gestikulirajući prema TV kamerama, navodi Reuters.